Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una lang, ag-awid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabten da ka kaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kay, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre, mabali na yamat nga awan. Sige nga ron tagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat ngamin tagtrabaho ijay abroad. Napanas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho ngam ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten may intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige, manaw. Taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan, Senay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktiban, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung nga imay si mabat na nang. Wan anak ka, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to iri daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyang tarimaanan nyo iti balay ang kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktor ka. Ay, kay bagam kay kwa na manaw. Ano mo ti kwarta na? Suwapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Nga nga, sana baling arudan. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, but soap nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanak ka. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay
Proud mo ngarod ken ka anakaw. Gamin, manulatawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnmong mo ay. Ada milyonisay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anakaw. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business ha. Auntie, adapin minta si balayo ha. Pinadakal yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgudan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni Insan Sini ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas Jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ro na nakaurnong Jay anakaw. Naimpod nga may. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamangamin ami. No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano, pautangan nak ni Insan Sini. Ta ikarigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo makungkuna. Padasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan na ka. Ay, awan, akasinsin. Usarak te kwartak. Ag-business ak ngamin, kan gumatang ak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, brod. Ay, hangagpay sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo tirigat trabaho dya abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga ano hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo tiyag talos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kanno kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Kat agbirok tayo Siya kuman ante. Hanggang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamat Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo?
Ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, kadusto Tanagsubli kayon dito eh. Natawid mo to ni insan ko asini. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-apply ak pa'y laang. Kaya't kumuti ag-abroad, barang makaurno nga. Ay, katala. Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas at talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan ela. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadeta. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin tag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ay katwa na, sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasak pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela, pakilabam man dato'y nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon jak malpasita, mabalin siguro nga agsubliakin ton bigatan niya. Ay, hana, palpasan mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ko. Nagadumo jeli na baan na, ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta dayjay. Baka tadtala ang kay tipe nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kay di Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pa'y. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itang-tang danlakin ka. 350, tata. Nagbasitin nga. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang danlakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami.
Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saan ang tata? Kababain mat. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, katuwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jack pa'y lang makaumay di balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanadya balay da, friend. Samsamot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin ka. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kanda iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga may nga hangkang anag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano na ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien na itin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbandog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matandya asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang.
Nasisira pa kiti kwarta dahi diyang alakay. Naamwandan dito yung lugar tayo ti amin, anak ko. Kanya nga raw da. Ano, sama ti machismis. Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa kas ti badum? Inakagisuro na Zenny. Ha? Apay, maestra kaya ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi diti lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa ha. Nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta kaya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hana kon nga agpalaba ta awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mo ta masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di ko nam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amo mat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklong itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko at ita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastoya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw. Kanayon kumatamamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, adya kun ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Biyag ti tao. Nuada ka sa pulan ti may sa tao nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspil da ka, nga ultimo mismo akabagyam, wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ro dendenggan ti episode 212. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawan. Wan, Lola. Lola. Anong san nakapagadalan, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho.
Di kayo tubaybayan. Ay naapo, pagrabangak timang paadalkan ka. Taapo ko kakit nga raw. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Nuawan kayo. Jack amon, no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di nakpay malagip asarong karan. ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo, ipatpatag ka nga unay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyamanak iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Wen, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang tuidwagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tulan makalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo, dalangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, no makaturpos ni Alden, nayunak taon ti itad ko kan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay dia? Ada paborito yung ay kaniti kwarta. Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin ang masakbayan na. May samot na jakabsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Ha? Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya dito balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay dananang. Ay saanan, apok. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangagak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti may kadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Isu asikalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrag kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong nga minen ti murong me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbaga kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan, Sufata. Kabarbaro day jay. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid kakit din. Masikuranak no da sa bali at tao makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso ang mabalin mo ti agawid. Sige nga, Rod, tata. Nay, nagawid kamot, apok.
Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog, ijay. Anya, mala sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam am aturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan pun, Lola. Mala, agin anak ka nga rod, apo. Tainak agluto iti pangrabyan tawan. Pakawanan na kumapo. Na inulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa nang mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klasem. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno adda pangalami ti kwartam nga ramatam iti pagadalan nyo. Aglapak pa'y ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumaanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarat. Agsubalit akto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress lang no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya't apanawan to'y daan abalay tayo, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko, na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan nakas jet aramidan da at di yung mat ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isunto ti maka-eskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iti balay. Dayjayan ti pagnaadan nyo. Pag si daan da kay itinaima si Jay. Kandi kay to agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo nanang. Saan nga road? Lading itag. Namjak mapatganday ta akid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam kanyal din nga anak mo manang. Apay talaga linipat mong anak mo. Di mo sustentuan manang. Ay naading ko ang mumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gaputag pension ni nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi kasta ha. Tani, saan matlamay may sa apo ko ni nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod. Ah, sige tani. Adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mat dahi akabsat ko. Naapal unay. Adto'y tinayan ti sildok, bakit? Ingkanto'y katangan na kiti anak tayo tibado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lang ay. Ang ganda para lang ka na kiti anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman di anak mo iti kinabalasan, ha? Wan. Sana bale, taada ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Nakasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbuk kami iti atensyon mo. Wan, Robert.
Lakay, imawag ni Nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngamjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang tiyag gastos, iti pagsasangwan tayo. Pwede uray saan ito kasta. Kunamot ni Nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ipagpagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Kenrumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti na. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong met kadag iti kakabsat na. No kasta, ni Nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, Manang. Katwan anyapay ngay. Naimbag ni Nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias-asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bali. Tamaudi siguro na paggastusan ni Nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Diyay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka anakan. Agyaman anak, auntie. Alden, agsarita taman baro. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat iti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Unang ti pamilyan. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamat iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pa Elijah ayan ni Nanang. May kadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apang madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagbabasol da. Anya, Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. api ngay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Bye-bye amon. Diyak kaya't adumakal ti gulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya, Isong agsapol ka ni ti trabaho. Tanay, may stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga po kayo. ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, tanakasingsingpat kayo mat kanyak lola. Ay man, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti agrelax. Ipasyar kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, Barok. Ha? Apay ka diante? Ay, kwa. Mangtag ka man mat ititulong mo kadag iti addim, Barok, tani. Awanan kami ita. Wala ante. Adto ti limang gasot. Ano sa nyo pala dayta Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya.
Di la mabalin anayong nambaraw. Uray anayom kuma 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol minay di kusina. Ay, kwa, naibangkok mo't kami ng tikwarta, anti. Ay, kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, diyan ka mo, anti. Ala, inton mangirwar kanto, ilak-aman da kaming tawan. Pangaasim kong makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakakan ka, Robert. Kapingata ka dito eh. Pumanaw kan. Pudno gayam nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak met. Di nakpagpungtutan ta ang mga noon niya pati maaramid ko kan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itan ti ay ayatan. Iso apong manaw kan. Hindi ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtenak to iti sustento na iti anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan kaya asawam ngay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurotan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay, apay ay anak kaw. Mangtod kay mamati ti kwartayo tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwarta na. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Ta sumapol iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang ka mat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daitan. Gusto rin lang, nanang. Anti. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngam obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Ah, Itatad trabaho Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka matay ti utang mo na imbaga nakam. Isa mangtad ka ti wartam. Awan maitad ko, anti. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. kat dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mangtedak takakabsat ko dagita. Patpatgat ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak iti pudno apam matag ti maysa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yaman ninyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Anti. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, inton sika ti agkasapulan. Bueno, kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan napudno na gantin tayo ipatangatangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadi ta Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Biyanang, ada pasaway nga anak ko.
At damat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper iti lugan nga ibibiyahe na. Ngam awan maururnong na tay diretso na iti arak ti kwarta na. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaw. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggen na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggen na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay no pasara ibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kin nila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng. Kat nahang uber ka manen. Kastala kanayo nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Nakayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayaw. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At daye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang uber manen iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatangyaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe da. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan, talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ayam no ngayon na bartak manan. Tila tinortorunan. Saan? Tadda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na.
Nay, laimbag man ta nakalagip ka nagawid mo yan. Wala tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay, agpakpakan iti manawk. Apay ni nanang mao, adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang, pangusarang. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak ko iti kwartayaw, tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nang ngagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo ba? Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di dinamag ko kat awan ko na namang. Kuna damit na jay kanot ni subli-sublian na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Noan niya tipod no. Taawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak nanang. Idinagbiyahe da kano. Adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso nanang. Sindong, addan samot ten nobya ni Buying. Paikit na sayaat mo't atap no mga sawan. Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod Basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan ang napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyang. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya. Awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangidandanon kada kayo tiday ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpaysaw anak ka. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nobya narita. Baybayan nyo ngamin ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't mimutla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan. Ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalat ta dita na Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunak iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya,
Ako, ala, mangala kalat taditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakda ka na si Danda kano ijay. Si Daenda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramida ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ang masida. Nay, naggapuan tayo ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda nga min. So nagisupot akmutan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, boying. Huwag Tinang. Intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam nga eh. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsak launay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan kag paiso. Uwan, manang, at danobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga itamanang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Urayak ti umno a panawin, a panangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Ne, magbusbusinan ni payaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na Rita? Balo ka nun sa mo, Janubia na. Anya? Balaw? Amo ka din ni Nanangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y lat ng ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y no pudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano aknana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilin. Lusyak, awan parikot iti dayta.
Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no isuti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Huwag tatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanya. Kan ay ayat anak mo. Kat kasanulaang ang tibiyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanem. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kayo matanagan. Taggagit ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Boying. Gagangay laang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita kaparikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abiyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalik mo kani Buyeng nga anak mo. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga men tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyam mo. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tagkalay sa kantinang ano biyambo yan. Buwan ko matatang. ay, kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akit makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyaman ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumat ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay na ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatid kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimbagatan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Agpaisaw? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslanto mo la kumaiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpat ti anak ko kat maragsakanak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda.
Kaya tita dumakdakkelan dagiti anak daket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga agasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan, tigayem mo, Alma. Alay gagayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless!